Amaina batalifu sefefu uhawaita badezo aita Yesu Keriso salom. Yahobu. Omuso deda ba tola faluha ita ba gagrenua ba sebaso dede ba channel YouTube ya KB Balinias. Ba fatola ubaso isto bali angrenuada talau mangandre. Ena ya molaga khada ba tua ehe hania monia andre mangandre ita. Yehova lo balangi. Letebula mangandre fili drauge. Menorazoma drauge. Basi mana ina to masiga mafrodrongo mangrenu si daroma lima sadogo-dogo. Anda hono gede dema irege tola ma emanga iya matana ge bade dema ba tola mafabu lua baba urima kasagasa be aso bagulidan. Batu Yesu Keriso no mangada draaga yaduhu. Sito bali angrenu ada ma tehali amori bazu babuku wasiat ni hala moroi ba zurazinu na faza walu ngafulu ayat 2 irugi ziwalu bate fatohu ba ayat sifele walu irugi Z20 basi to balisianya ngrenusida bada ete sendaya bazura zinu na faza walu ngafulu ayat 20 imaneta romayu palangi Yehova lo palangi ngahun fulia zohin raaga fohaga babau ena auri draaga tuho gagereno da adre ya ia fully azohi draaga Fredericks Agung razo prosia badrefi saribu afitungoto favulu ofeta saribu afitungoto awalunga fulaen samuza inote momo ia baba mai gini hagurunga ba Berlin badae atoni hagurunga sangalulu khania labaleduhin ni taudan hadago hito de badao ena la efa ira bagurunga bagotalua ni hagurunga andre teseldra di samosa zile mangalulu kharazo nomo sindroma ne iya ikau nia razo Fredericks imane hana baso bagurunga itema lini hagurunga andre imane no urabu niha basinangia ni huku nrao bameirong oda razo Fredericks baibe efareta ena la efa ni hagurunga andre sino aboto badode basinangia ni huku banikuru ia berzalania surah zinuna walunga fulu andre osinia ya ia da iduna-duna ngar-ngar de drono Israeli ena ifuli ia azohi ira Yehova medelu muwa behede andre a azohi draaga tola mubaso ya bayati si efa foma bayati si wan sangar-ngar de drono Israeli melu da ber bo amwatara menofaroi ira helobalangi amainya ni masih batu Yesu Keriso simanya ni hagurunga ba Berlin andre so gido bo fosato ni ha sebuah hora bagulidana andre si fefena so ni ha sebuah hora baloi faduhu bano sebuah hora ia si dua so ga ni ha sebuah hora baso khania ba boto badada bani ha sebuah hora ia si mane razo Fredericks no mege si mana ga ilo balangi wa ibe e badadania ni ha saboto badada hora andre ya aboto badada da maafifu tenga haba mbebe ba maduhu wa sebuah hora ita hizai sileto la le so khada ba malalini era si ori badada ba ifada manatona ita ba yefa zalada ava ba ifuli azohi ma ibohoni ita lo balangi khenononia Yesu Keriso andre si manas to bali angrenuada baya fau mai tolo ita lo balangi ba madana goi ena tatugreheni channel YouTube dae ta like subscribe ba tafatuna khadra aboda tanebe iya ahobu ifuli zoi mangandre ita sahagolo darong balima bazino ufai mahema ufai hagema Yesu Keriso aboto badedema vanos tebai draaga pamalua yai ada fatenge khema gehe hamo ada sanolo ya aga sanga bele ya aga
babolo oroi sama andre. Badai keriso Yesu matou draaga ya duhu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.